Dobar dan i dobrodošli na kanal Mator Konj. Danas za promenu neću govoriti o stripovima, već ću malo da osvežim sadržaj kanala govoreći o jednom romanu čije sam čitanje završio pre izvjesnog vremena. Reč je o Lavovima Ela Rasana Guy Gavriela Keja, kanadskog pisca. Roman je objavljen 1995. godine na matičnom tržištu, dok ga je 2021. godine kod nas objavila Čarobna knjiga po mojoj nekoj polulaičkoj proceni, jako dobrom prevodu Vladimira Jankovića. Reč je o romanu koji formalno spada u žanr epske fantastike, mada fantastičnih elemenata u njemu i nema baš previše. Ovde nema zmajeva, magije, vilenjaka, patuljaka, orkova i sličnih bića. Svet u kome se odvija radnja Lavova Ela Rasana se od našeg razlikuje samo po tome što nebo prelaze 2 meseca plavi i beli, i ja sam zapravo tokom čitanja više imao utisak da čitam neki roman istorijske fikcije nego epsku fantastiku. Radnja je snažno inspirisana srednjovekovnom Španijom, odnosno vremenom kada je veći deo Iberijskog poluostrva zauzimao ogromni omejadski kalifat, odnosno muslimanske kraljevine koje su iz njega nastale. Konkretno, najveći deo inspiracije Kej je vukao iz rekonkiste, kako Španci i Portugalci nazivaju ponovno osvajanje poluostrva od Arapa. Kej je zapravo bio poprilično lenj u kreiranju svog sveta, koji je naseljen na džaditima, koji predstavljaju katolike, ašaritima koji su pandan muslimanima, i kindatima koji u piščanom svetu menjaju Jevreje. Paralele su prilično direktne, što se najpre zaključuje po imenima, jer su potpuno identične španskim, odnosno arapskim i jevrejskim. Mapa koju vidimo na početku knjige je neodoljivo podsjeća na Iberijsko poluostrvo, a i religije su gotovo preslikane u onim malobrojnim pravilima i osobenostima koje Kej spominje, ali su dodatno uprošćene stavljanjem nebeskih tela u njihove centre. Džaditi veruju u boga sunca, a šariti se klanjaju zvezdama, dok kindati poštuju 2 meseca, beli i plavi. Ove direktne paralele sam na početku čitanja video kao mane, ali negde na polovini sam promenio mišljenje što se tiče te šturosti i, kako sam prvo mislio, nemaštovitosti u opisivanju Kejovih fiktivnih religija, ali o tome ćemo nešto kasnije. Dakle, poluostrvo na kome se dešava radnja je podeljeno na 2 osnovne celine. Severnu džaditsku Esperanju, koja je podeljena na 3 kraljevstva, Valjedo, Halonju i Ruendu, i na El Rasan, koji se posle pada kalifata pretvorio u niz kraljevina, od kojih su najbitnija ona čiji su centri u Kartadi i Ragosi. Prošli su vekovi od ašaritskog osvajanja i ovaj narod se odomaćio na poluostrvu, stvarajući velelepne gradove koji cvetaju u ekonomiji, trgovini i kulturi. Takođe se vidi da je religiozni fundamentalizam koji ih je podsticao na osvajanje prilično oslabio i da je prisutna određena količina verske tolerancije prema džaditima i kindatima u El Rasanu. Međutim, vojno kraljevstva ašarita slabe i čak moraju da plaćaju danak severnim džaditskim kraljevstvima. Sve miriše na rat i samo je pitanje da li će džaditi udariti na ašarite ili će se razni kraljevi među sobom boriti za moć. U takvoj atmosferi upoznajemo 3 glavnih protagonista: briljantnu kindatsku lekarku Džehenu, ćerku još slavnijeg lekara
koji je nekada bio glavni lekar na dvoru najmoćnijeg kralja El Rasana, zatim ašaritskog pesnika i ratnika Amara ibn Kajrana, koji je baziran na istorijskoj ličnosti Muhameda ibn Amara, i džaditskog viteza Rodriga Belmontea, za koga je uzor bio legendarni španski vojskovođa i vladar El Cid. Za sve važne istorijske reference ću ostaviti linkove u opisu videa, da ne bih dalje dužio sa objašnjavanjem. Dakle, u opisu videa ćete moći da nađete linkove do ponovnog osvajanja Španije i Portugalije od strane katolika koji su proterali Arape, a moći ćete da nađete linkove o El Cidu i Muhamedu ibn Amaru i verovatno još neke. Putevi ovo troje izuzetnih ljudi se najpre ukrštaju jednog tragičnog dana nadomak Fezene, grada u ašaritskom delu poluostrva. Posle 2 masakra, a definitivan čvor se pravi nešto kasnije u drugom ašaritskom gradu Aragosi, gde postaju bitne figure u partiji šaha koju istovremeno igra nekoliko igrača i bez prevelikog poštovanja pravila. Bilo bi uzaludno govoriti nešto više i konkretnije o radnji, jer ovo je roman u kome ona nije strogo centralizovana. Nema neke sveopšte opasnosti protiv koje svet treba da se ujedini, niti postoji neki konkretan zadatak koji bi trebalo obaviti po svaku cenu. Ne postoji, dakle, neki viši cilj. Ovo jednostavno nije takav avanturistički roman. Junak je spojio slučaj, a radnja se neprestano kreće kroz političke intrige, ratne pohode i filozofska razmatranja o ljudskosti, ljubavi, prijateljstvu, religiji, ratu i tako dalje. Ovo je pre svega jedan odlično napisan roman i ova tvrdnja sa zadnje korice da je ovo knjiga koju je nemoguće ispustiti iz ruku, ni u jednom slučaju nije bila tačnija nego kod Laova. Neprestano se nešto dešava, Kej piše tako pitko da nisam ni primećivao kako strane odmiču. Stil je modern i brz, ali i dalje sa puno kitnjastih rečenica i sa fantastičnim opisima. Likovi su napisani neverovatno dobro. Harizma koja zrači iz troje glavnih likova je jednostavno opijajuća i već od prvih stranica hvatate sebe kako brinete za njih i proživljavate sve što i oni proživljavaju. I to nikako nije slučaj samo s njima, već i sa nekolicinom sporednih likova koje je Kej fenomenalno naglasio, ali se ipak provuklo i nekoliko njih za koje sam očekivao da bi mogli da imaju veću ulogu u završnom činu, a njihove priče su ostale blago nedorečene. Glavna mana ovog romana verovatno jeste njegova predvidivost, jer jako brzo postane jasno po kakvom narativnom luku će se kretati neki od likova. Lavovi su me po intrigama podsjećali često na pesmu Lede i vatre i slične romane, ali za razliku od Martina, Kej previše štiti svoje likove. Pa smo tako do samog kraja imali situaciju da se u nekim ključnim momentima dešava upravo ono za šta navijamo kao čitaoci. Definitivno je tu pisac mogao da ubere više poena na šokovima, ali u neku ruku mi je prijao pristup koji ne insistira na takvoj vrsti raspleta. Pomenuo sam da mi se na početku činilo kao lenjost to što je Kej previše uprostio 3 glavne svetske religije i sve njihove sukobe na obožavanje različitih nebeskih tela. Ali kako je knjiga odmicala, tako sam shvatio koliko je to zapravo odličan potez, jer se idiotluk verskih ratova i verskog fundamentalizma tako dobro ogleda u tom kontrastu, u toj priprostosti Kejovih religija, Kejovih fiktivnih religija.
Ne znam da li je na bolji način mogao da prikaže uticaj radikalnih verskih doktrina na običnog čoveka nego kroz ovako uprošćavanje, tako kažem, i ne previše detaljnom razradom razlike između ovih religija. Rekao sam da je ovo roman inspirisan Iberijskim poluostrvom, odnosno istorijom Iberijskog poluostrva, i da u njemu nema magije i gotovo da nema nadprirodnog, što bi možda moglo da odbije nekoga ko od epske fantastike traži čarobnjake, mačevi, magiju i mitološka bića, ali je moj savjet da nikako ne zaobilazite ovu knjigu. Iako sam istakao neke mane kroz ovaj prikaz, apsolutno sam uživao od prve do poslednje strane i odmah po završetku mi je nedostajao El Rasan i svi likovi sa kojima sam se maltene srodio čitajući ovu podužu knjigu. Guy Gavriel Kay u svom opusu ima 14 romana i poznat je upravo po ovom načinu pisanja koji je inspirisano stvarnim momentima u istoriji, ali mu skretanje u fantastiku daje odrešene ruke da kombinuje razne elemente i spaja likove iz različitih epoha, kao što je i ovde to uradio. Čarobna knjiga je izdala još jednu njegovu knjigu koju ću morati da nabavim. U ovom univerzumu postoji još nekoliko romana, od kojih je 2 izdala Laguna, a mislim da je jedan rasprodat, međutim svakako idu u listu želja, makar ih potražio u biblioteci. Međutim, iako su smešteni i ti romani u isti svet kao i Lavovi El Rasana, uopšte nisu povezani, potpuno su zaokružene priče u jednoj knjizi, što meni mnogo znači jer se plašim upuštanju neke podugačke serijale epske fantastike. Za mene je maksimum, znači 3 knjige u jednom serijalu, eventualno 4, tako da nemam neku želju da se upuštam u neke hvaljene serijale koje imaju po 13-14 knjiga u svom narativu. Još jednom, apsolutna preporuka za ovu, da tako kažem, genijalno nesavršenu knjigu. Ako ste kojim slučajem već pročitali Lavove El Rasana, voleo bih da razmenimo utiske u komentarima, a do sledećeg videa vas pozdravljam. Ćao!